Mama wakwaba wafreme adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuan for 2024 about to ya babetu. NDC ni bi obeba constituency and as all region so obabeye campaign including Oman Penin Dada Mahamano. Ebetimia munhwe nsumbu omo so na mon sake omo. And as a mobile cra mon fem pam yomo no mon ko bebe omo free e buy because NDC party no e party bia omo bediga na so a omo boga na bro papa omo fa policies mba e na Ghana ni bebi anya so mfa so project omo be starting so a omo wie fa omo to me start a project e be 100% I mu 30% pe no omo wie 70% no omo de eja ban foforo beba so ombeto aso aban ne bana se ono nso owo na ni so ade hu no wanto omo de so a no omo ato agum e de ye propaganda ebusuafo me no mienu na bedi dance say we two big political parties e wo Ghana ha e rule Ghana anye NPP a e be ye NDC yemfa politics e na party sem ento nchen me no mienu yenhwe awrade anim na yenka no kware say party a ebedi Ghana so a Ghana ni bebia nya so mfa so because of our policies inti eye NPP almost start project a say 100% a omo wie emu be 90% minu mienu na bedi adanse open so a ye research NDC fu ende omo ye propaganda titru pa asantefo and omo ye the problem of this country because omo to aba ema NPP and on bedi Ghana bro but NDC for no more kasano ye de almost omo bra out ever since omo bedi Ghana so Ashanti region one project I almost started omo wie omo be kan kire yen markets and hospitals omo chese omo sisi ko omo complete and so NDC for story gbogbo na propaganda kese yen enim say 2024 about to ye babeti NPP for so omo break 8 no inti emu be ye den kakra ena NDC fonso omude candidate wa bebu wa meida esusu se wanya denti ye over 1 million votes e pame no ne santi Ghana fu bebre e doubt so ombesan so ato aba no ama na wa aba because omu se na membo odi nkan bebu no enye nti ama na 2024 abato no aye bibia e well because NPP fonso omu break 8 and NDC fonso e the old president and as a former president eba ne santi no NDC fo by hook or crook as 2024 mu win ya baninti no omo ato youth na agum no omo ye propaganda eka ensema enim ena youth no sorry a NDC youth no Ghana fu nya adwuma nye Ghana youth ni nya adwuma nye ena ende omo ato agum social media ena omo de ye propaganda ena ato ebi mu ntiri Ghana fu amu abrochiri amu di sa youth na chia omo se Ghana fu enya adwuma nye no Mombra na mo be companies na mo fenso mo nsa na mo nko 6 months so mba beto a omo nko adwumente enye omo nyina obi wo ho no mo a wo de adwuma hye ne sa wo de opepa be ye adwuma ne fine ene ye 10% pe 90% no obekọ adwuma 11 o'clock 11 o'clock na wa akọ adwuma no ko be hwe ne time atam so na atam ne bag ni na achi no be wia wo sika na company no e collapse obi be ka che me say Osi NPP ba omo ye mpuntudwuma omo ye akwan omo ye hospitals akwan na hospitals wodida wondinda but yen Ghana fu yanso na yesu se ya akwan nyo ye pe hospital o ye pe se Ghana koso o enti sa aban no de sika no ye hospitals ye free SHS ye akwan no sika no besida ya to egu na wenye biadi basi ye nyina ye de adwempa na ye de boa ye ho a megidi se economy no ebeye ye Nienti a meka se nyina ne se essence NDC 4% 2024 mu wini abaninti no mo ato omo youth na agu no mo ye propaganda ensem ennim no mo ka titupa ne TikTok na me ko ba ko ne live ase mimbo ni din ensem a o ka ne se Commander Sugar Factory no Oman Penin Dada Mahama eto machine gu ho edua enhwere ana e process sugar a Captain Smart ekose bi be kire yen sampa factory no eye adwuma I Captain Smart ekosa e be kire yen because Captain Smart won kana kware Amisi another new sugar factory enka kwa menkroma de no na enkasa Ghana fo ye ye sugar e wo Ghana ha no MPP for buy o major factory e ma na e pro
this factory machines homo ama ye sugar kama mu bie factory we anu ye sugar ama Captain Smart na okasati mahama ho no ma ne ko test sugar na ofele say ya azan ye sugar ye machine produce sugar. The first day this factory was commissioned but MPP abro eba ye eja factory ama na pro say yeah tam secretary die akokra sugar eba o mine we mu a o say the MPP ni NDC ye pay the power chop or your journalist bi anka ba this time so mama ne platform ogina TV so OJ okosa sugar ne be kire ye no factory no eda so ye adwuma ana his excellency bayi e no digya kotum e na factory no asay na che say NDC fo mu awie but abranti tin live so e na wo kire say Commander Sugar Factory no o man penda da mahama e de sika shemu e to machines go ana factory no ye adwuma but NPP bayi o mu agyae e na say and I was asking myself say na NDC fo no mu di NDC party nechi no like bibia you okay it's everything normal with them adreno a function ye because sometimes I don't think far I do not think madness more than $35 million when timi amfa factory when timi amfa workers and their sugar machines amode ba when timi amfa fix na anya adwuma more waste $35 million no e ba be catch and say Commander Sugar Factory no penda da mahama e be start e na NPP buy omo agya esi ho na mo NDC for no start project na se mo wi a obi be bo mo ana obi ni mu benya asem project am starting na mo enwie yi block school a mo ye se mo sisi 200 and am promise se mo si emu 128 o sahe 128 no kra no mo complete emu 29 per NPP ba mo be complete 39 expansion and a renovation enko na mo be ye wokaka so NDC fo ma na yenka Ashanti region NDC fo me say mombra na mo beka one project am wetimi awie wa Ashanti region at mo self ho kra even Volta region kwa mo to ababa mo kra no mo ntimi develop Volta region mo NDC fo no mo ba dem pa na mo yede bo man Ghana mo anu gbegbegbe mo shut up what's na live so kase Commander Sugar Factory no His Excellency na Adanka Kufa Dubai we jesi ho na machine se wo mi na anwenesi enye adwuma na enye NDC fo na mo be ka kire yen se Commander Sugar Factory no eye adwuma Captain Smart e be sa sugar ne bi e kire yen no nti say His Excellency buy ampa say $35 million amudi shemi machines gu ho na mo fa workers no mo ye adwuma nka mo gidi say sugar ye kra yesisa sugar sika twitwi de ekokra sugar e baga na he nka mo gidi say nka sugar nka ye kra adenti na mo start project amu wie na de bia mo pesa aban fofo na e ba beto aso mo start project amu ndi mi wie ana sagleme $200 million na mo de ko shey ahe na mo wie ahe na mo complete insu na kwan police station be na wo ho no ma mo pesa obi continue mo antumi an complete NDC for mana enso mo so ya propaganda NDC ni yoti live ya o kase Sugar Factory Commander Sugar Factory o mampenda da mahama ye na NDC for ba mo aba beje menti ase because mo the $35 million na ye ba ne sen ebusuan for ba ne sen na Sugar Factory anwe ni sisi wo an ba be ka chen senke NPP for 2000 na mo de mo wie yank wo tia na ana mo de mo start project na se mo ji mo nsefi ho a mbokwa bo nsam jem ana mo bewu NDC fo mamonya saa mamonya saa amembunu mu ntimi mbu mo feme nkrofo mo bom betimi abu mamonya saa adan na mo hadwen NDC fo mo hadwen too much mana